Hojik mathang the Honorable Minister, Community and Rural Development. Honorable Speaker, sir, Honorable Member, Nahan Bibadu, Lego proper policy to complete PMJSY Hiva. So, any time Janing is PMJSY gi magi policy si magi guideline to Gimatungina, Tawungakani. Samna Kugi PIU Hydra Executive Engineer Amana, Mana Yangjanba, Dugi Matagda, SQM, State Quality Monitoring, Sinamu Yangzele. Aduga Sigma Tatasum NQM Sumu Yangsele, Hadimagi, 3-layer system Haitari Si Yangzanagi. Aduga recently, NQM Lami Irang Citizu and Tabak Lotion Dabamadi Lotion Batabak, Renama quality check Tobirami, Adana Magi policy, my guideline, Manunda Tawunina, Madumadi, Aina guideline do like Jay and Haizage. The Loina 2023-22-23, Iran rating among Perat Haizadare, Masi, with PMG's Wagi, the history that quite the Henat Asang Balambi, Subat Sahiwagi, 1,339.93 kilometer tabulation Haizadare, even Aisamaksu, every Saturday Sunday, Iran rating into the Sing is a gasing Satana. Georgian police and Apati, Lois Lagada, in Zagi, Pajana improvement like Hajatare. Then, very unfortunately, Iran Silak Padagi, Georgian police and Apati, my guys, more than 70 crore a Henbagi vehicle, ID, Quelas have the Sinaba, a social mission may do, Shaki Bagi, Quenasu, campaigns and Tibasum, the Badugin White, Osum Leovi, the Giloina, honorable Nangivasi, we get liability amount for completion of work and high. 2023 gi Iran Topper Nimit me gitang ahum dugi mamang the heck logiba tabak completion ogibagi payment loy bizagre. Then why ongoing work ta listen de tabak ta hujik tawk suriba gumbada payment piga double the high say already finance department up 161 crore lakh legre alwa thu matam da thado pirani aduna work si dum koi irang ni tab jaga da progress adum leina chali ai basi mai thamjage do loina na chorachanpur da su koi lamdam dugi isina omak I insas hapakanda tabak suba yabage atmosphere ma sillaga hujik tabak suba haunaba aduma siljagre do ngasi aina koi sim inyara hanguma tam dadi chorachanpur su tabak suba haure aina hai. Then work program sembagi matangsi. Work program si departmenta sembang amdaba. Jadi samsamna phase 3 PMJSY phase 3 sida lady si na 5 kilometer gi mathak wegadobni haibama. On the way jadi lambi si na phabu jaga sing sida school college the government important office number like Adobani Hyperki guideline do Labanina, Kuna Lambi, Loinamak, proposed to Usungam Daba. And secondly, PMJSY phase 3 2023-24 C Koi Chida sanction to BC 812 kilometer 812.50 kilometer sanction to be Sida first base winner 502.24 kilometer see amount now 404.72 crores sanction to over duga 310.26 kilometer ama kogi wali this is almost sanction to godo bagi ngai le final list kharap piga do wat pa manam ding sai honorable member na habiba kendra dugi lambi ama kogi RIDF haibra right adu the yorum dra adu sugi bagi madu mangan indi haijabado aikoida phangiba kilometer si 812.50 kilometer ni na aikoida mang ba haibadi le but say honorable na haibi lambi ama
replace tokse adu hujiki haiba criteria du chanba nataga chandaba haiduna ai kanogi session man undan oi bibe khoi sibinazu sai ayuk to wari sajabani sajara kanda haibe chithi me ibiro duga happening iba lambi du sagi maming bibira kanda survey ma chalaga ada thara kanda khogi yabara ta yada bai dudi khoina lepadi ngamdamina dumai thamjage samsamna aina RD minister ojaraga su khogi mahut ki khogi solid waste ki project am torisi asigi lambi si atu ki matik patre haidi gari si nongmagi yam sangmani lambi si suya yada baduda masibadi ai hapage na hapado sagi criteria du chandadana ado adhi reject tori so that aina thamjari si sagi aiko ki administration la hamning ena lambi hekta hapa yadi hai budum thamjage to chithi me ibero so let us try koi yaraga de khoi hamna ko jage sima lotion jarak pada ai thamjani si sagi honorable nangbiba manual se to sena phase 3 gi lambi khudimak manual amata yaudi adi masi hoi department su kan hona dana ara convince dana lambi khudimak I like national highway ki quality yauda su semi haidare ne ko koi lengang ga toroga WBM logo ga du loro WMM gi model du chala kanda quality yaw lambi werani ani assure do jari thank you sai am ngai jare choi dun sto bi ki khale do hauji ki singjan dor ki ba koi ki kilometer masing do adu doga kubim dang phangadi ngai ni adu ga hauji ki ai chi thi ju jaraga yaraga di sung soi dan kai ma ara do ya biraga di ka tawbi na sim tang thanjag ai pijaraga honorable Mathangda Honorable Minister Youth Affairs and Sports Department. Good afternoon, Mr. Speaker, sir. Demand number 25, Youth Affairs and Sports Department ki Leader of the House, Finance ki so in charge of Viva, Honorable Chief Minister na Mupto Viram Lava Senpam. Apunba Lupa crore 98 crore 13 lakhs 78,000. Sisa ayamba masi salary component incentives aduga graninate kumada ayamba chatpani sir. Adu sir asi chana akhoi leriba paisa baje si khasitang pikna akhoi sida ujaraga su ngasai honorable chief minister masa si sports person so irakpa aduna sports department gi tongan ba akhoi gi scheme kayama outside the budget akhoi kayama akhoi announce obi khare khudam hoina hajarabada shashi gi makhada akhoi da 11 ground khara sananaba from 7 crore to 10 crore fawa dumaina so that ngasai manipur si sir ngasai honorable member na habi bedo yam somba akhoi sak tak pasi akhoi gi sports akhoi gi culture sina takpa aduga yamna park ke pita gi yengora so akhoi na highest akhoi gi india gi laurels porok pangamba adugumba department am mane masi honorable akhoi gi leader of the house na planning gi so in charge of bana planning department adugumba thambiri aduda natana akhoi besides this budget allocation akhoi one village one playground nachingba adugumba akhoi scheme sing anauba lei adugi mathakta amuk akhoi leirisi December ki tang kontra 2023 sida launch to bani hoji one village one playground then chief minister's spokesperson sigi singi livelihood guarantee scheme na singba adugumba even if sports sanabadagi pothagraba aduga international ki thakti yobangam haudraba aduga national ki thakta su yam phajana di sanara makanda marai bakthi badagi medal phanghauda khota ba leiba singsi makoi gi life si kamai lelang badagi haibadu fawwa khara thana yengago ubiraga haijaba tai masi fawda khoi kanu tawi bani sir aduna sports department gi khoina honaba yaba khoina tawba yaba mayam ma akhoi tawi nga sa hebi ba yam sami all india gi leriba baje si taseng na haragadi manipur si sports ki powerhouse ni haiba so habiba adugi matungina ni bharat sarkar na khoida india gi ahan ba national sports university ma khoida
ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯒꯤꯐ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯋꯔ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯨꯔꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯦꯅꯤꯠ ꯌꯧꯅꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯦ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯕꯨꯟ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2022, 23, 24 ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯪꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯕꯠ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟꯁ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟꯁ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯅꯕ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯆꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ RRꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ 1 year ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯂꯦꯟꯁ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯨꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ under the guidance of our honorable leader of the house ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯂꯦꯞꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤ 2007ꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯀꯥꯎꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯍꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯍꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ 6ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯍꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯣꯅꯦꯕꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤꯗꯨꯗ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯣꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯅꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗ ꯄꯤꯁ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯣꯂꯥꯕꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯏꯠꯁ ꯏꯟ ꯗ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟ ꯗꯣꯅꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯔꯛꯄꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯣꯅꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯅꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯒ ꯋꯤꯠ ꯑ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯕꯥꯎꯠ 40 crore ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ DPR ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ DPR ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯔ 2023ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ PPP ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯍꯥꯎꯑꯦꯚꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯠ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯑꯩ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ
ngasai kat motion pukhat pirakpa honorable member Surya Kumar Okram na ngasai thambirama point amani do adai sengdok sake ahan bada ngasai habi basi residential camp sing Khuman Lampak Sports Complex sida tawba habase any national or international gi akhoi competition da makhoi salamdai da di 21 days compulsory oy akhoi compulsory makhoi si residential camp tawga makhoi laigani aduna Khuman Lampak Sports Complex sida si residential gi provision lai Khelo India gi makha da so hauragani amaso aduga district sida district ta hoba haibasi akhoi infrastructure khara watpa district sports complex sing sida lai sing se makhoi gi hostel but however national education policy haigada NEP new education policy haigada asi makha da de hoja lauthokre maram di education amasung sports se akhoi gi koi namagi face ani gumba khak ne haidara makhoi akhoi tied up tawraga simaso akhoi hauna ba akhoi tawjage haidana admaina thamjage aduga sir ngasai haibiba akhoi government gi lejadraga su private academy mayam malai football gi leiriba adagi badminton gi leiriba adagi boxing gi leiriba asi manungda akhoi Sarita Boxing Institute se NEC dage akhoi fan lawra kana kana saba hore akhoi hostel saba akhoi hore aduna regional boxing institute ama Mary Kom gi asi so totally funded by the donor ministry asigumba natabada atopa private ki mayam di lai adu state ki leiriba akhoi gi financial health aduga akhoi da leiriba budget allocation sina akhoi ni am hena sauna akhoi na pibadi atopa singa di ngamjade adubo yare makhoi gi hayeng akhoi sen thung gi phibam hek phagalakpa matamda aduga makhoi gi performance da base tawre haraga sarkar na angamba akhoi mateng pangna ba akhoi hona jagani sir aduga ngasai haibiba akhoi badminton gi do akhoi pudokon aduga badminton gi sida sir akhoi gi mapanda tawasi 20 to 25 years pan man kum satba asi akhoi afford toba akhoi ngamdaba ado akhoi gi state gam ngamba khara khakta ne khoi chalise adu phawada national gi thakta asian gi thakta thobasing phawada maira ba khoi khoi ka se cash incentive akhoi khara du mateng pangna ba khara de dum pi akhoi 5 lakhs 10 lakhs main pi ba khotba aidi ma gi performance gi matungina ko adu maina pi ba khotba de akhoi yaujei aduna adigi ani subada sir khoi ngasai habiba Odisha gumba adigi keno gumba Maharashtra gumba kai gumba se moi ti khara resourceful oiba state oi adugi mathakta khoi corporate houses sing sida CSR gi makhada Odisha daga sir akhoi gi leiriba infrastructure sing se makhoi gi Odisha se de mining belt oiba adugum oibani na khoi gi corporate houses sing sina ayamba CSR gi makhada yamna kanu su tawi mating su pangba ado khoi asigi khenaba si khenaba dumaina khenaba dona makhoi infrastructure so makhoi ne le aduga invest tawbu su makhoi ne am hele adubu sir ai handak kisina ni rak su boi rang manen khanjai gi aina paijaba sports department se Asian Football Confederation gi team la ba matamda ko gi 2005-6 adai da makhoi la ma da moi chairman masa maksu la ma tamda hai akhoi gi sanaroi sing gi skill se tongan ba skill ma ne da akhoi di inborn ne akhoi DNA da dum yarokpa whether we invest or not but scientific oiba akhoi gi kano sing sidi input khara di akhoi da adum darkar tai aduna ne akhoi na akhoi gi sports science sports medical adum da khara hena sangsin na ba akhoi leader of the house na akhoi da suggest to we matung in akhoi department kana sangsin jari sa aduga sir mathang da akhoi ngasai gi football academy gi habi bado football academy gi si koi classic football academy Trau football academy Neroka adagi Taida adagi Thoi academy adagi football for change asi even Kangkok pi da so koi masi haure adagi Birichandra academy adagi badminton da so Yening aduga Punsiai
सिंसी अयाम हुजिक्सी मांजिन थाना द आर्चरीगी थोरकपा अखोई खरा लेरे सर अदुना ngasai ama haijabadu Pudukon Academy ga Suchitra Academy moi charsi 20,000 adagi 30,000 adamai lo ado khoi state na di adu da chatke haibasi loi di ngam da ba do ayamba khoi gi club sing na afaba yawa sing sidi aduga khoi gi guardian sing makhoi gi leijarba parents sing na ayamba thadi bane dumaina admain thamjage aduna अखोई ngasai honorable member na haibi bado district sing da so अखोई district sports complex sing si so magi infrastructure khara phagal hala kanda अखोई residential अखोई gi center oina hangna ba adubu khelo india gi makhada rcc gi district khudi makta अखोई magi sana ba discipline sing se अखोई hang sa regular coaching center it is totally funded under अखोई gi khelo india scheme gi makhada अखोई tawwa ayamba adamaina tawjare haina I thamjage ado ngasai incentives ki haibi bado yam sume incentives si pihog da leiri aduna budget asigi budget session si loira kan full budget si phama kan da akoi thagat na ba khoi sem sajare ado ga makhoi gi kano gi kar matam thadok bi gane haibane akoi hanak ki budget manung si da khoi thado ani budget hek pass ta full budget sek pass ta ga अखोई फाइनेंस डिपार्टमेंट दा थाना नबा को रेडी पूरा लेजरे अदुगा मेडलिस्ट सिंगी जॉब पीबगी हाइबदो जॉब पीबे से अखोई पुन्ना पीबा अदु जॉब पीबे सिदा अखोई सुपनागी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिदा लोइना एब्जॉर्ब तौबो सिदादी ngमरोय दौबा अदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना तापीबदा अखोई डिपार्टमेंट अतै दसु खर साइरगा तौद्रगदी ऑफिस चलाइना मी सि लेररोय दौबा अखोई ऑफिस चलाइना मी लेररोय दौबा लोइना कनो तौग्रगदी अखोई असिरिस लोइना एब्जॉर्ब तौरगसी अदु ओइरगसु अखोई यामना कनोगुम्बदा से ओलंपिक कुंबा कॉमनवेल्थ गेम्स कुंबा एशियन गेम्स कुंबा असिगुम्बा सिगिदि अखोई यामना ल्यूक्रेटिव ओइबा पोस्ट खर अखोई क्रिएट तौवे हाइजरिबा ओलंपिक की ओइना 3 पोस्ट ऑफ जूनियर डायरेक्टर पोस्ट ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ले 3 पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स प्रमोशन अदगी असिना गोल्ड मेडल गे 5 posts of deputy director sports promotion asina silver medal phangpa olympic to phangpa singi bronze medalist singi na 10 posts of assistant director sports promotion asi singsi hoi asi mayam singsi koi create tawro koi dum thamjai masida koi scheme asi mathakta tokyo olympic ta nilakanta sharma si yawgi basi deputy director sports department da koi hapjagre koi se अदु मथंग सब माने सर एखोगी मीराबाई अदगी सुशीला अदगी मेरी कॉम सरिता अतै मयाम सिंग सुमागी मागी सुटेबल ओइबा जॉब सिंग से कोई सरकार ना दम अखोई पिजरी सर अदुगे मथक्ता अखोई ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 सिदा 5% की रिजर्वेशन अमा स्पोर्ट्स मेरिटोरियस सिंगी अखोई दम थमजरी अदुगा नेशनल गेम्स की हाइबी बदु प्रपोजल अखोई 81 गोल्ड मेडलिस्ट 36th and 37 नेशनल गेम्स अखोई सिगिदमक्ता अतोप डिपार्टमेंट सिंग से थाकना नबा अखोई प्रोसेस हौजरे अदुना आइना खंजबदा हंदकी चलिबा सेनबा सही सिदा अखोई स्पोर्ट्स पर्सन सिंग मसा सो लाकपिरा मै गिदा नै राहुमला with their guardians and parents लाकपिरा मै न सो एश्योर तौजरे with the consent of the honorable leader of the house सोइदना अखोई तौरसेना अदुना ngasai tawudadi department sida loina hapa yada badugi अखोइना अतोप डिपार्टमेंट सिदा साइरगा खर हाप याना ना बाइना तवुदु मतम खर चंगी बनेना आई दुमाइन थमजगे अदुगा माने 44 एशियन गेम्स मेडलिस्ट अदुगा पार्टिसिपेंट्स सिंग से मखोई सिंग से सो अखोई प्रपोज तौजरे अदु ngasai habiba Asian Games Hongjo gi adu habiba ni ngasai habiba do asi sing se khoi proposal da khoi dum yaure sepak takraw gi se khoi knowledge kano proposal da yarum da bahai tare ko adu khoi handaki mayam gi proposal se khoi yauna ba soidana khoi tawjar ge na tumaina thamjani sir with this few words honorable member na amuk hena department si phagal haning ba adu department si हाइदि
सानरोइसिंगसी पुंगनिंगसी हंथगिदननाबा अखोई लोइन अफब सजेशन संगत पीबीबनी हैना लौजरा हैरगा अहांगना सेंगदोक्चरिबा खरा असि याबिरे हैरगा अहाके कट मोशन असि विड्रॉ तौबिरगा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस द फाइनेंस इंचार्ज न मुब तौबिरमलिबा अगे डिमांड से पास तौबिरना भाई सर के थ्रू द थमजरी सर थैंक यू सर Honorable Speaker, sir, Honorable Minister, na thambiba yaba thambikre sir. Sir, aina ngasai kitang soina gi bakre yawre sir. Aina Guangzhou gi Hangzhou gi China gi hai gi sir 19 Asian Games hai ne sir. Sida pulap adum loi yawram gadaw male. 44 Asian game koi gi medalist hai batare. Sir, aduna 2022-23, 22-23 sir, koi nang ajar amnina, koi job incentive piba, job thabak piba, mayam sing sir, Honorable Leader of the House ka taminer, koi tana bire so higher amnina. Chatliba senba chahi sida budget year sida high bani sir, do chatliba sidi sir. Another 12 months am yari sir, yaringai sir, 5, 6, 2, 3 months gamagadi, 2, 3, 4, 5 months the. तो बिरगदी सर मोइदा अमुके हेना एनकरेजमेंट पिबिगनी हैबदो गवर्नमेंट नसु ऑनरेबल मिनिस्टर नसु कन्न होना बिरंगनी अमुके हेना कन्न कनो तवने दे सर ngasai aina academy मैम खरा पंजगी दुदी अखोई सिदगी academy चटपसिदा नत्रगना स्कूलिंग हारो स्कूल चटपसिदा स्कूल पैसाजी मैम चटखी बे स्टेट तगी अदु चटनबा सोमदा अखोई academy रोमदा कैरोमदा करे हेना पुश तौरगदी स्टेट तसु काना होबा अमदसु काना होबा लाइगद्रा हैबदुगी suggestion is sir aduna akoi hariba cash incentive si honorable minister na thambigi budu adum tha amani sida adum yarani haina sir adum logjarage aduga akoi gi laigriba 2022 gi Gujarat ta phangiba medalist sing 19 gi da phangiba medalist sing Asian Games ta phangiba sing aduga ngasai gi sir Jakarta gi do sir aingonda sida moi gi kaino do laijare ai honorable speaker gi through the honorable minister da Pijarage do yaragadi mayam Asian Games ki mayam pulap honorable minister hojik thamgi biduda yahon biba yaragadi sisu yahon binaba haiduna sir thamjari sir thank you Mr. Speaker sir hojiki academy si akoi sidil linkhatpagi apamba lebi bodo akoi khangjai but just to begin with akoi football academy ma linkhatpagi already akoi thabak hauragani by this financial year masina All India Football Federation ga tanaraga hogodoba, and we may invite some foreign technicians also for this academy. My tamna with this budgets haunada bahona jage aduga ngasai habibudu hoi financial year haisi huzik oire August oire another 6-7 months laibane hoi 3-4 months kumbada de yana ba duma tawjage aduga Atai ayamba everything ayamba process tawraga laiba ngakane admaina thamjani sir thank you sir Mathangda Honorable Minister MOBC and Scheduled Caste Department. Honorable Speaker sir, Honorable Member Sri Lokeshwarna, I tena masu tena hagi ju tena lokshan kumjage sir. Adubu kitang ay MOBC ki activities kara MOBC si department si sarana na khangbi koi kaino tor pakanda MOBC da cycle yele adagi yen masa yele anu masa yele swing machine yele torga aduna ayamba leiramani sa sala I put like la amatung the MOBC the Queen of Parkalisi Madugi Lisamai Handakti Tamba Nangre sing the Paikaliba, Tam the Paikaliba travel area, OBC area, Aduga Cellul Gas areas in the Queen of Paikaliba project. My am a crores of rupees. Adugi Madugi Loina Madugi Fruit. Sing District Mari Mangada Jagama Pamari Mangada. Residential schools, Savana Mandop, the Matang Makan Makaki Kayama, Tau Jixi, I think I have the landscape scenes.
khara gai tawba hauba aduguma department ama oire hujiki sa na sai ai line da laksage honorable member na pukhat ki gi ESDP gi program si sembada honorable MLA sing yahuning bagi mot adu phongbi badu ai appreciate tawi sir sumai to hanai khoi gi departments da leiram si Manipur gi sida da ina sum ubada khoi coordination na watpa ai khoi sidai su beneficiary si MOB sidai su khangani TN hill da su khangani adagi labor department da su khangani loi khangani aduga sewing machine si sab mana pisan ni imung amada sewing machine ahum mari ga ta ngara leiba adagi kon pisal su amani pisal lag leiba sum base sum urak padagi masidi khoi khara job oriented oiba aduga skill development gi romda masi pot si purga tawsi haina 2021 dagi ama khoina pot ama tawni haiba pot akhoi gi pot mayam si kamai tawi work advisory committee tawrokana sa loina sem ada masigi si kamai tawge da khoi gi skill development program gi makha economic and skill development program gi makha da packet kada sar khoi sei da akhoi manipur da sa thina wal level labor je hujik electrician ama building aphabam gi electrician thiji hai kan da khoi Bengal day kaune Bihar day kaune UP day kaune later ba adagi Sheikh Shuba je khar lera ka yam skill loiba samkak ku so pa andagi dum depend ba adagi anything skill gi mari leina ba macha mayam yum da mi am da di aduga life ka di sang da ya da pot mayam si adamai to gun ma se koina sigi policy si sense or kana sa ai koina skill development program na khantu kan meeting je khabar happy honorable sir khabar happy invitation to phajana openly kawe kana thawa yawa yo chabda adagi electrician oining ba adagi kana check industry oining ba sam company ba loina openly masi tender tor kanda moi mogi matung in application si la kanda training hana mu skill hana hairaba lairaba kangbu sing no mo si interview lo hole moi gi possibility moi gi efficiency moi gi health ki kari adu ta la hol matung da khal matung da training pi pana sam ka pi training pi ni yo chama gi pi ni electrician ki pi ni moi si pi ra kana training loir matung da moi da akoina tools equipment se pi ba I suppose nangai to me se phun badinate yen masakra tara kun pisale maduna kari dorino khang dia sai sakra ka sanga akhoi suppose akhoi example sagi office ai purani sanga phamda don thoma ga mi duna paisa kra puriyum sakra wari ni sigi effectively machao gara chobo gara effectively visible we port kara tauna ba haiduna sigi sumai no gon thoga tok jabane aduna hojikti sar koi 1300 muk sure akoi mai fitting gi training piba adagi samkap gi training piba adagi makha gi koi tile thaba mukta hairasu ceiling haba mukta hairasu adugumba yamna mapandagi adum depend torom singse masi handana ba koi state sidagi oinana ba haidna madugi makha da sathajabani yamna transparently always newspaper to kai the loin advertise tor kana to bani kanagi haiba aduguma leite aduna hujiki 22 dagi amu 22 gi se koi 23 de implement to adu handaki 23 gi se koi ayamba sa koi gi relief camp da lai riba awana tarbi chinau singsta koi moida ayamba emphasis pi haujiksu mu koi gi pi gani nupi singi damakta reservation 30 thami samai manungda aduga hujiki oina di koi laiba koi hujik leiriba relief camp da leiriba singthai da ayamba kauraga piraga aduga sit mani su kharaga pi machinery du pira matung da mogi hogdokpa yajana bagi sit mani yambadi nate palising ani hom manga phai bawgi sanga sit mani su pira kanda tawi maroiba pandam ni honorable speaker sir akoi skill level sing akoi Manipur da thiba khangdabadagi mapandagi changa ga tawriba mayam se masibu replace to ngamnana ba adugi idea adugi wakalda aduga thuna su thabak phangjaba
मदद तौजबनी अदुना ऑनरेबल मेंबर ना पुखत्पीरिबा कन मोशन जी हंदोकपीरगा डिमांड से पास तौबदा सपोर्ट तौबियो हाजरगे लोइसिंगिस Honorable concerned Minister Singna Mayek Singna clarification PV Krabanina Kat Tangat Piramba Tangat Pirapa Honorable Member Singna Kat Singasi withdraw Taure and low the House Nayabirabra. House Nayabirabina demanding Asida Kat Sing Laitre. Now the Honorable Chief Minister in charge of Finance will please move for passing the demands. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the demand number 17, 20, 23, 25, 30, 42 and 47 be passed. Hoji hang demand sing asi pass tong lo lokacharage. Demand number 17 agriculture. That a sum not exceeding rupees 378 crore 87 lakh 83,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 17 agriculture. Hariba demand asi pass over the House na yabilabra. House na yabilabra demand number 17 agriculture asi pass over. Demand number 20 community and rural development. That a sum not exceeding rupees 4,110 crore 89 lakh 93,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 20 community and rural development. Higher demand asi passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 20 community and rural development asi passed over. Demand number 23 power. That a sum not exceeding rupees 510 crore 19 lakh 29,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 23 power. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 23 power is passed away. Demand number 25 Youth Affairs and Sports Department. That a sum not exceeding rupees 98 crore 13 lakh 78,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in the respect of demand number 25 Youth Affairs and Sports Department. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 25 Youth Affairs and Sports Department is passed over. Demand number 30, planning. That a sum not exceeding rupees 907 crore 67 lakh 2,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 30, planning. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 30, planning is passed over. Demand number 42, State Academy of Training. That a sum not exceeding rupees 13 crore 52 lakh 25,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in the respect of demand number 42, State Academy of Training. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 42 State Academy of Training asi passed away. Demand number 47 minorities and other backward classes and scheduled caste department. That a sum not exceeding rupees 550 crore 80 lakh 8,000 only be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the financial year ending 31st March 2025 in respect of demand number 47, minorities and other backward classes and scheduled caste department. However, demand is passed over the House na yabirabra. House na yabirabra demand number 47, minorities and other backward classes and scheduled caste department is passed away.
Hoji House Committee ama sembagi mai lenana House ta kariguma mata lauthokchage House na ayaba pipi khrabanina Manipur Legislative Assembly ki Rules of Procedure and Conduct of Business ki Rule number 305A ki makhada a House Committee to inquire into the influx of illegal immigrants and unnatural growth of new villages in the state of Manipur Kowa Committee ama Assembly member Raintoi Nasawa Committee gi member sing House the Lathokchage Ahanwada number 1 Sri Awangbo Nimai Honorable Minister Water Resources and Relief and Disaster Management. Number 2 Sri Letpao Hokip Honorable Minister TEA and Hills Horticulture and Soil Conservation. Number 3 Sri L Susindro Maitai Honorable Minister CAP NPD PSED. Number 4 Sri T.S. Basanta Kumar Singh Honorable Minister Education Law and Legislative Affairs. Number 5 Sri Diganglung Gangmai Chairman Manipur Hill Area Committee. Number 6 Sri K. Meghachandra Singha Honorable MLA. Number 7 Sri T.H. Lokeshwar Singh Honorable MLA. Number 8 M.D. Abdul Nasir Honorable MLA. Number 9 Sri Laisio Kai Singh Honorable MLA. Number 10 Sri Surya Kumar Okram Honorable MLA. Number 11 Sri K.S. Ibom Jasing Honorable MLA. Number 12 T.A. Shanti Singh Honorable MLA. High Committee Sigi Chairman Sri Awangbong Nimai no Igani. Committee Sigi Matam Tha Ahum ni. Committee Sina Tha Ahum Gimanung the House the report Hambigani. Ngasi di makata ba agenda leitrabanina. Ngasi di makata ba agenda leitraban House si. Kadam tai jauge House Committee dugi matangda. Atai lo ya jara hujiki member makak sagi hapkiba akhoi lepa hokip do. Hujiki si de khoi mam pumin nabi khudong chable atupa amtang atupa ya birigi dat happy bayaro da chal kainoi hujiki urgency hoina tong ka do thabungina. Dum don da House Keeping sing jari. Masi andum hapasi akhoi na lepsabani mayam yana na tawjabani. Akhoi ada tawdi akhoi family bukan du yauhi da du dai na hangjabani dai di si irang sida hujiki kanna ta lokhalimni na ko asagi suna ta atom hapaga di khoi smoothly chapa ya da hajabai wan House na bu ya ga di pilot dai du hajabai wan Tangai padana hapasi na hajabi. de ka shugai de akhoi gi si thoi da na hajabai wan da Ngasi di makata ba agenda leitrabanina House si Hayeng ayuki pung trama toy pawo ye thukchali. Maths and physics were the most interesting topics for me. What mattered to me is how to make an idea into a product. When you start building things of your own, that is something that motivated me to come to Boeing.
Honorable Speaker. Good morning, honorable members. Ngasi agenda paikhatjarage. Agenda number 1 questions. Ahanbada start question number. थिजलहनिंगे सर करिगिनो हाइबदी सर सिदा इरेगुलरिटीज खर लैबा खोटपा मयाम सिंगसी सर नसु यंगसनबिरमगनी सर अदुगा मसिगी ngसाइगी मसिंगसे सर आंसर पिबिरकपसिदा आइंगोंद लेजरिसी टोटल सी अखोई हुजिक हुजिक लेसी 2181 लेबा सर दु CAG रिपोर्ट सिदा 2019 September 19 is 2167 duna masing je kitang CAG gisna la libra kanana la limno sir kitang lei simatang clarify honorable leader of the house BB na here sir aduga 2016 da akhoi joint monitoring group si December kano da 16 da sir kano to hina sir sigi makha da joint monitoring group ki meeting kaya phamgrage haibadum tang sir honorable leader of the house na thambiragadi masida phamamagadi 16 gi matung da phammaga सिगी बायोमेट्रिक तौबगी आधार लिंक तौबगी से हुजिफोक तौरम जैसे करिगिनो हाइबजे सर इलाइ लाइना अखोगी ऑफिशियल सिंगदुदा हंगबदा सर थोकनी सर मदुना कयारक फंबिग्रगे मसिगी डिटेल सिमतंग पिबिबो यागदरा हुजिक ओपन लैत्रगदी लैरगना कयारक फंबिग्रगे हाइबदुम तंग थंबिना बस थैंक यू याय मसिसी अखोई स्टेट नातना इंडिपेंडेंट लीड तौदबा होम मिनिस्ट्री की मोगी मिहुत यावरगा तौबा अदुना हुजिकी जॉइन मोने कनोगी अखोगी इंस्पेक्शन करी तौबगी रिपोर्ट लोइना हा खुदिंगी जॉइन इंस्पेक्शन तौबगी जॉइन मॉनिटरिंग कमिटी ना तौबगी ले अदुबो हुजिकी 16 दगिना जॉइन मॉनिटरिंग कमिटी कार फंग्रगे दुदे कोना यो हंजरके दोस्तों 2000 की नोट बंद हो गई, इससे पहले 1000 की नोट बंद हो गई थी। आप कहोगे सर पता है, ये आप क्यों बता रहे हो? जो भी चीज Mathangda start question number 295. Hangbigadaba honorable member Shri T.H. Hamkumar, Pakhum Bibigadaba honorable Minister Works. Mr. Speaker, sir, start question number 295. Mr. Speaker, sir. Start question number 295 की कोदा हौजिक फाउबगी ओइनदी सेमनबगी थौरांग लेट्रिस खोदा पाइखनब होनजगे सर थैंक यू सर सप्लीमेंटरी थमजगे सर सुमी सर हुजिकी सेंथुंगी प्रॉब्लम से लेबेना दुम रिबोगी लेचे दुम याइ सर दुगा हुजिकी जी लंबी नि सामना थबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ताबा कोई ना पेपली दगिना कोई की सी थमराम तुमखों फारगा दे अमजना कोई अंद्रो रोड सी ताबा अंदरूजे समयामना दुम खंगनै सिदा इमोटिन फायर लाई टूरिस्ट लापा अदगी हेना अखोगी लोकल स्पिरिट है यू है तारे मैम थकपसी नुंदाम हाइदे हाइदे हल्लकपददी एक्सीडेंट तोइन थोब अदुना सिगुम मैम से लेबदगी कोई लंबी सी कोई थिंगबसु यादरे अदगी कनोसु ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस ना कोई जो हाउस सु पास तौरे
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯁꯤ Mr. Speaker, sir, yam sume sir 2022-23 gi senba sahi da khoi se NEC da through planning department khoi thajaru rabne adu da makhoi hoji phaw da approval se accord tawraktaba adu khoi round about 30 crore muki khoi na project proposal ama planning gi through da thaba adu khoi yari makhai ngasai haijaba mamang da handaki leptaba nong aduga ising isau ani ra khanna लाखिबा मयाम सिदा खरा हेना सोथरब लंबी सिंगसे असिसि सेमननबा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर मसामा गुनबीदुना प्राइज तौबिरमले अदुना अथु मतमदा अखोय डेवलपमेंट खरदि लाकने ददा आई सेमबा यानबा करके अयाबा लैगे दा यंगसिन थैंक यू ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯄꯦꯖꯇ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯋꯥꯏꯊꯧꯗ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯕꯤꯖꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯛꯐꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯈꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯄꯩꯁా ꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯋꯥꯔꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯎꯗ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯔꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯁꯥꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯔꯤꯚꯔꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯥꯛ ꯌꯧꯔꯒ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯐꯤ ꯈꯔ ꯀꯣꯟ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯥꯏ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯕꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯀꯥꯚꯦꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯀꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯗ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯋꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Honorable Speaker sir, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ honorable member Sujakubana ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ honorable MLAꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ IDPꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯏꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗꯣ
ꯈꯔꯗꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯊꯥꯔ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 이붕 30ꯅꯤ ꯌꯨꯝꯅ 195 ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯍꯥꯡꯒꯠꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯦ ꯆꯍꯤ 60ꯃꯨꯛ ꯁꯦꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯦꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 35ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯦ ꯇꯦꯡꯕ ꯍꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ 15 days or 45 days ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯦꯡꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯃꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯔꯥ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯆꯦꯟꯊꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯆꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯕꯛ ꯊꯤꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯜ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯥꯏꯅꯔꯒ ꯁꯥꯕꯗ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯨꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯨꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯜꯁꯤꯗ ꯌꯩꯕ ꯋꯥꯜꯁꯦ 35 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 45 feetꯀꯨꯝꯕ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯩ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯦꯟꯊꯔꯒ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 6ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯊꯨꯝꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ DCꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯌꯔ ꯕ꯭ꯔꯤꯒꯦꯗꯀꯤ ꯃꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝ 30ꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ DCꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯡꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯝꯄꯥꯛ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯃꯣꯟ ꯍꯨꯝꯐꯨ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅ ꯃꯗꯩꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯆꯥꯒꯤ आधा परीक्षा थागदोबा मपानदा लुपा लाख लिसिंग निफुगा गसी थाजगदोबदो बागी बेग सिदा हापगा इसिंग ngसाई चावरिङाइ दु लाथोरकपदा बेग तो ताउदग्रबा अदुसु अखोइ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तानरगा खुदक्ता लुपा लिसिंग निफुदुसु पिजरबे अदुकादा हौजिकी आंगांसिंग अदा लैबा युम कुंथादु लैबा आंगां कुंथा निफुगे लाइरिक लोइदमक सोटखरे मदु लेक सिंगदु सिदबा यारो हाइबदगी डीसीना हौजि बदु काउंट तौरगा ngasiगी numita leksik do pidanaba adamai do hona jari haibedo aina ngasi mafamdu de sport lejarubage pawdo aduna mayam ngasagi inmate singdu da leiba awawa mayam do koknanaba sarkar amde khoi ngamba mayam do hona jari aduna mipai ngai oba pot bakti leite haibedo hausida ai gena khudong saba lawjarga honorable speaker to the thamjabdi thank you habiban itorkai announcement ama ni the importance hoiba ama ni the thamjagi do mayam yam concern hoiba sir maruina economy is a backbone ngarang han shu house da yam koi khanaba koi gi kano gi RBI gi do RBI gi matam extension of timeline for implementation of relief measures se hana March ki 24 bao 상투 엄버도 이제 20th September 바우 24 바우 상투 피레 엠드마 거기 로니 매암 시기오나 아드마 시대이다 아이나 하고 자라이시 야 마루오이바다 한수 감베 only 30% total loani dugi 30% khатna apply to we loan masi relief measures to bion atai amta torokte madu mai honorable speaker gi kuthangda adugma loani mayam duda sigi RBI na handak pira ibasang si kahendana September bhau sigi manung sidaida loina moigi application poto thajan biu haidana ai sima thamjage ade amana sar nahan khabar da yawe na zero audio da amana ka pakhum pinadi aina su thamjaning bani kaino gi BDF ki
BDF की पैसा हेंकले है बदो yes 2020 दा मखोई न फंगम में से लिसिंग मापन का संवा अदुदगी लिसिंग तरा का संवा दा हेंकलगा inclusive 2000 per month ration ने लो सारा इन है मोई से सही खुदिंग यूजिल पास संवा इंक्रीमेंट का रहे हुजिक अदुना मदुना 22 दा इंक्रीमेंट से लागा ना हुजिक मोई 12000 per month inclusive फंगे सुमाइन मथंग चाहिए तो जो increase तोड़ी मोई की दमंग दा इकोने increase तोड़ी है बनी अदगी अम्मन साग सागी पुलिस सिंगी वही होता है मीडिया की चिन्ह सिंह सुमाइन वही होता करें का थाइन वही टाइप इबसे खितंग तोपी दे फनी खितंग लेदा एग्जांपल लोइना डेमोक्रेटिक कोई बकनदा एटलीस्ट हाउस नि सरकार नि हाउस फमी नि हिंसा बिना सरी सोन बता रहे कि यामना खितंग करें का थाइन मान भाई तारे नको सुम बसै तो होनिंग दे हाय तारे सी डिसेंट होइदे अगर कोई ना करेंगे तो रोगसु सरकार ना दो तो रहे हर कनी लीगल एक्शन के तो रोगसु अदुना सर मसीमा आई मसुंग मसी तो बीदना भाई अपील तो जरी फजना तुम इबियो पाओ चप चप चाना बट करें को थाइन बा हाउस इन सेशन सु ले अदु तो नगम से मसी की से कइनो ने 15 अगस्त ला अखोई डीजी ना अखोई मैम खनर कांदा सर पुलिसिंग से मोइगी हुजिक इरांग थोए थौदोक्सी द मोई वासु याम वारे अदुना मोइगी कइनो से रसन मनी से कितंग हेंकट पिसरायना अदुगी आइडिया am पुथोरपनी मद मोइगी प्रपोजल ददी लिसिंग अमा बुतोरपनी अदा इना स्टेट की लेबर फाइनेंशियल सिचुएशन सिगा ओयर कांदा होल पुलिस द पिरकदमिना ए पीडीपी रसे मोइ कोई पुलिसिंग से याम वारे पीडीपी रसे अंदर गल पचामा जी हेंकट कनी है तो से बजे सथरी सी लोइरगा अदुम तौबो याय अदैदा यामना हेक्ता अखोई से करें का थाइनरगा तौबो सा कितंग आई कितंग नुवाइते अदुम स्माइना वही बतास अदु हाइब पोसी अखोई अपुम्ब पुलिस की होइना हेंगट कदबनी अदुना अखोई अथुबा मतमदा सिगी बजेट का सिलोर कान अखोई खनरगा मोइगी हेंगट न तौबनी ना दमाइ सेंदोक सर थैंक यू यामना थागचरी सर नहान कनो तौबिबदो मोराटोरियम सांगतोकपिबे सर खितंग ताजा हुदबदो सर सेप्टेम्बर बोक्ता पिसनगदबनी हाइब्रा नत्रगा सांगथोए हाइबिब्रा ऑनरेबल सीएम ना मतुम ऑर्डर वइना मतुम तंग सर ना स्कूल जाबलो रेडी 1942 भारत त्याग आंदोलन 1947 भारत और स्वाधीनता কৰপৰা পঢ়ি আছা ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদিনে হৰলিক্স প্ৰতিক্ষণে ৰেডি কাৰণ কনচেন্ট্ৰেচন বঢ়োৱাৰ বাবে হৰলিক্স হল প্ৰমাণিত যাতে ল'ৰা ছোৱালী হয় শাপ আহা বৰষুণ ওহো বৰষুণ আহা সুগন্ধ ওহো কাপোৰ আজি নুশুকায় হেমেকাৰ দুৰ্গন্ধ হেহে বৰষুণত দৰকাৰী হল কমফৰ্ট কমফৰ্ট আৰু ফ্ৰেগ্ৰেন্স পালছে হেমেকাৰ দুৰ্গন্ধ সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ কৰে কাপোৰ সুগন্ধিত কৰে কমফৰ্ট বৰষুণত দৰকাৰী But in the meantime, awat pushing do. Kita pisal laga, mayam dosu khanan nabigi provision nama laini hai. Agenda number 2, calling attention. Honorable Member Shri K. Ranjit Singhana calling attention. Rest of weekend. Tagat chari sir, ai athu to buda khabar do thanam me sar do dum honorable Chief Minister ke attention ne na draw to jari sa dum copy lai biramani. अना निसंग जुलाई की तांग कुन माथोय अदवाय माने सर सब्जेक्ट टू करेक्शन आई खबर दु हाथु हाथु तौबद यावरक्तरे मदुद रिपोर्ट तौब नुति फोंग चेफोंग सिंदा खोयगी हंदकी लाइबक थीब थौदोकसिदा लुवांग बिलिन थोयंगम बि कौबी नुपी मचा अमगा खोयगी हेमजित हाइब फिजम हेमजित हाइब अमगा मांगी बाहाय तारे सीखरे हाय हाथ खरे हाय तोरो मफम खंगना लाखिबा अदुगुंबा लाइबक थीबा अंगांग अनी दुगी मतांग द खबर यावरक पदुदा आई मसी पुखचबने सार मणिपुर दा थोइबा इरांग सिदा खोय हुजिक डेड बॉडी फंगदबा मी कुंथागी मथक्ता हुजिक लैरी हादना दुम मयाम लोइनमुक रिपोर्ट तौनै खोय सु दुमाइना ताई अदु हाइरबा मयाम सिंग अदुगी मनुंगदा पीबा चानुपी नुपागुंबा हारिबा लुवांग बिलिन थोइंगबी अमसुंग
हेमजित की थौदोक्सी यामना पुंगनिंग नुसिनिंगाई ओइबा मणिपुर लेरिबा प्रजा मियाम की थमोई काइगिबा हाइबा ताई अदुगुम्बा थौदोक्तुदा सार अखोइगी महिरोई कया अमा मतमदुदा महिरोई अनी की मतांगदा अखोइगी सरकार सिगी लीडर ओइबिरिबा चीफ मिनिस्टर दुगा सरकार सिगा मसिगी लंगला लंजिन पुथोकपियो हाइदना मधुदा लाउनगिबा चटनगिबा मयाम मधुदा टियार ग्यास बोम कापतना तौगिबा मयाम अशोक अपन कया थेंगनगिबा हुजिंबसु इंजुरी ओइबा अखोइगी सोइनाइरबा इचा इशु मयाम अमा यावगिबा यामना लाइबक थिबा थौदोक ओइबा अदुगी मथक्ता सार अखोइगी CBI ना केस पाइरगा मिहात सिदा चेनबा मी फारे हाइबगी अखोइ खबरदा रिपोर्ट तौगिबा लेरे अदुना आई डिटेल दु लाक्सगे सा सर अंगांग अनी सिगी लिखुन से हुजुक फावबा पुथोकपा ngamद्रगसु CBI ना केस पाइग्रे पाइगिबदगी सार हुजुक मोइना थिगतना मसिदा मिहात सिदा चेनबनी हाइबा मी मंगा तरु अमसु नुपी अनी यावना अखोइ फाबगी पाव मीडियादा अखोइ थेंगनजग्रा सा फारिबसिंग अदुगी मनुंगदा अनी अमदी माइनरनी हाइबगी पाव सु ताखरे लोइना सा केस सिगी मतंगदा CBI ना अखोइगी 30/12/2023 की दिसंबर की तांग 38 कामरूप असम लेबा अखोइगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अखोइगी चार्जशीट फ्रेम तौबगी चार्जशीट थाखरे सर था 8-9 हाइजले सर मणिपुर की मियाम यामना थमोइ सोखिबा सिगुम्बा लुवांगबी निथोइंगबी अमसुंग हेमजित की मतंग से चार्जशीट थागतखिबा था 8-9 चंगजलबा फावबदा मसिगी लंगला लंजन खजितंग खंगबा याबा फावबसि लेतबसिनी मसिनी सर यामना अखोइगी यामना नुंगाइतबस सर कोर्ट अमसुंग CBI ना चार्जशीट थागतखिबगी सोमदा आई चचरोय अइना हुजिक स्टेट सिगी चीफ मिनिस्टर ओइबिरिबा होम की इंचार्ज पुबिरिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दगी अइना खंगनिंगबा अदुगा मणिपुर प्रजा मियामना खंगनिंगदौबा इमुंग मनुंगना सु खंगनिंगबा हाइबा तारे मदुगी वाफम खरदंग खंगनिंगदना मोशन से सार अइना ngasi सार की थ्रुदा कॉलिंग अटेंशन वेन अइ मोशन से मूव तौजरिबनी सार सही यामना नौरिबा सगोलबन तेरा तोंग्रम लेकाइदगी हिजम लुवांग बी लिंथोइंगम बी हाइबा नुपी मचा असिगा सा ताकयन कोलम लेकाइदगी फिजम हेमजित ममांगी सही 2023 की सार जून की तांग 3 अयुक की पुंग 3 का मिनिट 30 रोम ताबदा मयुमदगी थोके हाइबगी रिपोर्ट लैसा CCTV फुटेज तमहोय अनी से सा अखोइगी बाइक अमदा तोंगगा पुंग 9 का मिनिट 38 नंबोल एरिया थौगिबगी फुटेज मधु मयाम उनगी हाइदना अदुमाय फुटेज तो अइंगोनसु यावजरी सा नुमिसिगी अयुकी पुंग 9 का मिनिट 30 बिष्णुपुर की खौपुम चप्पगी लंबीदा मोइसि चटखी हाइदना सा अदुमायना अखोइगी CCTV फुटेज सिदा सुम मथंग थिगलपदगी उबा हाइब तारे यामना नुंगाइत्रिसि सा अंगांग अनिसि अखोइगी थोइबा इरांग मी कया अमा सिनबा मी 40,000 की मथक्ता लांजेनदना माई मागी मफम चाबा येंगा थंगदोक थंगजिन तौदना लेनरबा था अनी की मतुंगदा हाइबा ताई था अनी की मतुंगदा मे की तांग 3 दा थोकपनी अदु जुलाई की तांग 3 की अयुक्तगिनी मोइ थोक्रिसे मसी अंगांग अनिसि इरांग सि करीमता खंगदबा हानगी मतौगुमने इचम चमना खल्लगा अंगांग ओइबा ngaktanina अदुमाइ तौरगा थोक अम्बा याय हाइबगी सार अइंगोनसु चिंगनबा लई हाइरिबा नुमितुदा मयुमदा थोखिबदगी सार ngasi फावबा अंगांग अनिसिगी लंगला लंजिनसि अखोइ हुजिक खंगबा ngamdre हुजिक फावबा हाइबा ngamdre अदु सार हाइरिबा अंगांग अनिसि मांगखिबा नुमितसिगी जुलाई की तांग 3 सिगी नुमिदांग वाइरमदा नुपी मचा हेमज अखोइ रिंथोइंगमबिगी पोकपा मपासिना अखोइ मतम चाना पुलिस स्टेशन दा रिपोर्ट तौए अदुबु ngasi बाबा पुलिस ने सार मसिगी लंगला लंजिंग से पुथोकपा ngamdre सोमाइन तौदना सार अंगांग अनिसि पुलिस दा रिपोर्ट तौरे अदुगा अंगांग अनिसिगी लिखुन सि फंगदना मोइसिबु सिरमद्रा करी ओइरमगबदबनो हाइदना लांगतकना बाहाइबा तारे खनभम खंगदना लेरिङै चेरकतुदा सहीदुगी सेप्टेम्बर की तांग 25 दा
nupi macha aduga nupa macha aduga akhoi khulai paiba kuki militant singi custody da laiba aduga hairiba custody da laiba uruba matungda asiba hakchang ani duna taraga laibu sa tongan tongan ba social media gi thong da sar masi viral oirakkhibani sa madugi sa sahi nauribi luang bilin thoingam bina sidringai gi mamangda akhoi gi adugumba terrorist haibatai kuki terrorist singi custody da laiba kanda sar man yenghiba miyeng mana isanupi duna khanghiba do sar Manipur da laiba miyam khudingmaki thamoi kainagi magi pokpa mama mapana su teng thaki pambai leitrawa haibatai saji amomna tamthiraba nungsa singi khayata taba matamda tawang khangdana khangbuga pangkak oigi haidana ai thamjage sa hairiba case ase sar kuire tha 8-9 chahi di July tang taruni hairiba case sar matam yamna sangjale basida chenabani haiba mayam amasu akhoi phare aduna angang anigi imung manungna amadi Manipur praja miyamna khangba pami base sa mihatuda miyoi kaya kana kana chenagi aduga karamba khulai paiba kanglupna tawbano haibasini sara akhoi mayamna khangningise aduna chenai haidana sa CBI na pharaba miyoi sing adugi adudagi kari kari recover tawre angang singduna paikhiba mobile singdo recover tawrabra adu moina tongi hariba bike to adu recover tawrabra atai atai kari kari mari lainaba moina chatpada yawgiba kari kari recover tawrabage habise basi khangningi sa loina sa huji aina tajaba huji phaugi pauda akhoi CBI gi custody da haiba tare huji pharaga leiribase ai haipeta panjarke sa Churachandpur dagi S Toljang Tuibong dagi gin Churachandpur S Toljang is khulmaming ni sa Tuibong dagi gin khopau haukip chahi kunmari apokpagi ming saikhojang haukip dagi Churachandpur Bolzon dagi Pauboy Singsol chahi kuntraum doi apokpagi ming lamjahau Singsol Churachandpur gi M Sangjel village dagi Saikholan haukip chahi kulumdoi apokpagi ming L Sat Khang Thang haukip aduga Bongmon village dagi Daniel Lanjathang baite chahi kun apokpagi ming Komjamang baite amasung minor kharani haidna sar somaina tawe imung manungi mina sar akhoi angang ani sigi imung manungi miyoina state sigi kai khumnajaribi matamdugi governor Anusaya Uike Unare, Honorable Chief Minister Kayarak Unare, then Security Advisor Sri Kuladip Su Kayarak Unadana, Angang and Isikaribumba, Sigiba Taragasu, Moigi Mato Mangam Tawna Basaru, Machet Amato, or Supibi Haidana, Yamna Koigi, Haiba, Chief Minister, the Governor, the Advisor Kuladip Security, the Tangnadana Lakip, Sarangasi Pangdava, the Yamna. Khang bangam draba haitare asi yona haijadana lakpada ngasi bawbada luninga ni haba khangandabadagi haugiba July gi tang kunga marida akhoi hemajit kidi magi apokpa imung manung mama mapa yauna khang bangam bagi pangandu loi khraba male akhoi gi pangongna murti sarga sanskar toraga July gi tang marida sanskar toraga tang manga handaki August gi tang manga da akhoi soradana jingba tawkhre adu nupi macha asigidi sa karigumba amata tawdana hujik phawba saru machet amata orsu pibiu haidana yamna nungai taba haibta sar akhoi tongan tongan ba jati orsu magi dharma gi chanabigi matung ina sar akhoi maitai gidi kana gumba imung aduda leiba angang oiro ahal oiro asi ana thokku matamda sa sak phau chana daba aduga asiba adugi mathau mangam loidri bau nga chaba yadaba haibna chingba mayam ama masida sar awaba mayam ama khangaga leibdo madugi nungai tabadu sar akhoi khuding makta ai phauram gane haina ai feel tawi aduna aina tension jarakda sar matam du da mayam na ngangna khibase Bisenpur district ki headquarter haiba tare adugi maning lomda Churachandpur district ti chingba Jojang tek haiba mafam du da angang ani se hatlaga masidu phunghi haidana mayam na ngangna ba mafam ni
ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯔꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯞ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Honorable Chief Minister in charge of Home na statement thambigani. आज हम लोग कंपेयर करेंगे स्मार्टफोन वर्सेस न्यू बिंगो हैशटैग्स। सो लेट्स गो। स्मार्टफोन का चिप है इत्तुसा, हैशटैग्स चिप है अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस। इसमें हैशटैग्स खुद टाइप करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें हैशटैग्स इनबिल्ट आते हैं। ये तो गिरते ही टूट गया, लेकिन बिंगो हैशटैग्स को कोई गिरने ही नहीं देता। बिंगो हैशटैग्स गेट ट्रेंडिंग डिंग 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 फ्रॉम ITC। Honorable Speaker, sir. The honorable member na calling attention to the issue si leibak ki be am concern oi ki ba ujik oi ri ba aduga khwai de gi su nungai ta ba singi manung da khwai de gi nungai gi da ba thok ba moi ba nungai ta ba mayam ma thoi last third me de gi na huji phau si dai da thok ki ba thok dok sing da am sathina shocking oi ba nungai ta ba tahai da ba yang hai da ba mayam ma thoi adugi manung da khwai de gi na nungai ta ba gi marak ta amani adu sir government ke side ke khoi state government na hona bada masidai da khara complication khara lakpa arms militant terrorist kangbu yawbugi lakpa dagi jingnaba leibadagi haibadare akoina masigi case the highest agency bharat ki mada sinnabani aduna sir ji honorable member na suloina hai khre mi taruk phai taruk tu manung da ani mani minor sing relatives sinagre mari do ji CBI gi custody da lai aduga madu ai khoina state government na tawbada inconvenient roi khara leire na haibadagi CBI da senior ga tawri bane khoi CBI ga su matam puna mukta koi fauna raga lei guardian sing do la ami am no aite khoi obada moigi moina hoje hairiba kainom to or su on haibado yamna courageous way thoki ba thok dok tu masala igidre sugum na thai cha da ba mata haina khangaga su magi tobom thok ba khara du tawge haina thibani rightful claim ni adubu thoi ba thok dok sina ai ko state government na tawbada inconvenient oi but difficulties oi ba khara lakpadagi sir akoi CBI da sinabani magi modu da singnaba mobile kari kari ayam loina fagal akoi gi report adubu under investigation CBI gumba magi makha da thigal laga laibani na mastai dai yam elaborately khanaba fatabra maram sada brain khale aduna hojiki maram na honorable member na pukat pi giba concern do ekoi chapchane lai akoi CBI gi authority da kanna dum hainer ga nokoi karino torga somehow masadu gi pura phangdraga su kai gumma ma to worsu tor kan koi sana bisi tongno baina to view en kanna tangnar ga lakpani hojik su tangna ri sa adu kaino gi hemzit ki like hidraba hemzit ki fizam hemzit ki di moi hojiki honorable member na haibad maina pangong na torga koi gi meite gi sana bi da tokre isana pidu gi tokdre ado akhoi gi site gi di koi yaringai adu da nate khara masu leire lamsang long gi site maning long gi site kari da khara ai loina detail adu salu roge maram di sahi ama makhai sima du gi talk madu gi nungai taba madu gi feeling adu gi emotional loiba mayam duna koi loina mayam manipur matar ga lawani ado khoi su government amoina koi yam sathina nungai taba adu ga phangna ba yam kanna any means sama torkanda honajari adu honorable member na share tori ba wa ba nungai taba adu family na har manipur gi miyam na
ꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ CBIꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯛꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ 31/12/2023 ꯗ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 14 ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯎꯂꯨꯟꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯅꯦꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯕꯔꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯈꯕꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯥ 7-9 ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡ 38ꯗꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 8ꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯑꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯥꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯕꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯊꯥ 9 ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯆꯥꯔꯖ ꯁꯤꯠ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯔꯁꯟꯗꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯈꯔꯁꯨ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯊꯥꯛꯇꯨꯐꯥꯎ ꯌꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯐꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ CBIꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥ 9 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯔ Vivo. नया कैलॉग्स चोकोस मम्मा प्लीज ओके पहले कुछ मल्टीग्रेन प्लीज मल्टीग्रेन ओके डील वाओ चोकोस यही तो है मल्टीग्रेन मोर चॉकलेटी हाई प्रोटीन हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया केलॉग्स मल्टीग्रेन चोकोस सर आई हाइग्रे हुजिकी मोय चार्ज शीट फाउ थागलबनी केस याम सीरियसली लवे CBI न याम सीरियसली लवे चार्ज शीट थागलबनी मदुगी पनिशमेंट पीननबा सबचाबा मरा लेबसिंग पनिशमेंट पीननबा दुसुकन्ना कोई तक्सली होनरी अदबो एजेंसी मन पाइबनिना अखोना आलैतना हाइबसु याबा नते सर अदबो अखोय कन्ना तक्सली हुजिकी लेगेदरबदुगी कैनोमता वर्षु फंगालगा अहलमंदा चटनबिगी ओइना सिनसी हाइबसु तक्सली अदुना अखोगी स्टेट की इनकन्वीनियंट लेबदगी CBI गुम्बा ख्वाइदगी अचौबा एजेंसी अमदा सिनजबनी करिगुम्बा खरदी सोइदना पॉजिटिवली तोरकनी ना थाजब लैसा फमदु मतंग मचेत फी मचेत अम तोरसु फंगबा याबा अदु बाउगी पाउ लौबीबसिंग अमरोइद्राबा CBI की नथिगलगा पाइग्रबा मतमदो अइना कमाय हाइदोइनो अदु CBI बिसि होम मिनिस्टर होम अफेयर्स की मखादा लैबनी अदुदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हंगीरगा फी मचेत अम तोरसु पीबसि यारोइद्रा आई तक्सन जगे हेबा मदु CBI दे तक्सन जगे मदुगी फंगनबदो तक्सन गे हेबनी सिगी मवोंग से सरकार से CBI दे प्रजाना थाजबा थमंगदो मानदे Agenda number 3, discussion and voting on demands for grants. Honorable Chief Minister in charge of Finance na demand for grant 2024 to 25 move to Buyani. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the following demands be taken into consideration.
1. Demand number 17, agriculture. 2. Demand number 20, community and rural development. Demand number 23, power. Demand number 25, youth affairs in the sports department. Demand number 30, planning. Demand number 42, state academy and training. Demand number 47, minorities and other backward classes and the scheduled caste department. Demand sing asigi manungda demand number 17, demand number 20, 25 amasung 47 da honorable members Sri T.H. Lokeshwar Singh amasung Sri Suryakumar Okramgi kaching phangjai. Ahanbada honorable member Sri T.H. Lokeshwar Singh ana raise topic. Sigaina Pugachariba demand si demand number 17 agriculture, demand number 20 community and rural development, Duga Amana demand number 47 minority and other backward classes and the scheduled caste and department. Koigi sir agriculture department se koigi honorable minister concern kanna honabiri mase khoi mayam changna khoi di maru ba department chu oibani na through aga house sida ina honorable members sing honorable leader of house honorable minister concern puning jingjari se अखोगी एग्रीकल्चर लैंड से लंपाक से लेबा खरका तने स्क्वायर किलोमीटर अखोगी 2000 मुक्तनी ना मसीदेसिदा अखोगी इंडस्ट्रियल की अदगी बिजनेस कई तौबो खुबा तौना नम हाइदना एग्रीकल्चर लैंड से सुम मांगजलक मसी कनना बिदमता कोई हाउस सिना एक पास तौदर मैम तौरे अदुबु implement tawudi pak udaba ngallinga sida ngasagi ngallinga sida karigumba through agas house sida honorable speaker through the honorable minister kancanda ngallinga sida ne harbal land se koi agriculture land se mase phajana protect hodraba adoiba tarbadi tungi mirol da adumatak lehuriba koi generation sina awaba pirang bani haibadune na thamjari se karigino haibabu hauji akoina sari ba thai ba khudimak miyobin hingbada uthoi khudibin je doctor natraga ISIP center honorable member singna officer sing bureaucrat sing na puthok na teba lau singuba lajeri farmer sing duna masagi puthoga masagi lamdu da lau khoidana ama ma tawna tawraga thola kanda akoina saba phangineba aduna hariba pharmacing duna ubamdo mado koi yum sajangiba factory linkakiba factory amal linkapa manipur sigi yengaga factory kya linkalaga se example mamang do panjare brick felero kaya linkalaga moi thobe pothor kya linkalaga kya yagadage khandok piraga tawdabsu yadamni na se industry si tawdabsu aponte adubu tawna horaba matamda low bo yadaba yaga कोई हेल्थ की जगह तोंबा कोई हिदा कनसु इसिंग फंगदबा जगह कोई चिंगोंग हिंगदे लेबि मैम फुट आसार किनि बोले कोनो अहाय नाय पाका पाका ट्राई करो मात्र 10 টাকা मात्र 10 টাকা কোনো কথা নাই 10 টাকাৰ সার্ফ এক্সেলৰে এই যে দিদাক গুছি যাব সার্ফ এক্সেল মাত্র 10 টাকা hills the library mayam sing se masigumada hariba industrial growth center gumba yum kai sabuk lambi thongje phadana sembiraga ising masing pasan phangon biraga masagi anak ko hel labuk to dai launera yum he chadam khusam to bose masiji kanba ya bi khudong chabe se ai honorable speaker through the honorable minister gai pung chen jarisni mase tawni hare gojubak tawda base kari geno masim tang tahon bi yabra haidi sigi harbal lamse yam chalak treba ising khara thumjalak
adagi yumna sum lamdi chauthorpa na tani mi obdi sum chauthore mi da di yum se imung amada masa mari leba mata masa mari tonga na cha matam du di lerek tan upai lak tan mai gi hingon thirapam ta lau dur hingon thorpa stage la bani da aduna sum shi tau da su ya da bani na mashi tau na ba matam da maroina thorel pham phaja gar wa leiba jaga jaga sing do koi honorable minister sunahan ne phajan sapira si jaga sing idi koi lau uba khak na tana manam sing uba khak na tana atoba growth center wagera hor any kind of koi industrial haitara ne business to ya ba sing se mashi tahun bidan na ba to bi be ya bra ado to bi ha bele ga su koi gi singkhong da le ba links da le ba mayam ma lau uba ya da ba koi gi them chana da ba lau pari na ga koi phaidong kunthra ni bu shuba gumba na tai dei cha da ba mayang se mashi um da to bi raga har bi lofam je kanmina ba asei to bi be ya bra amana lau ujari ba farmer sing sida tangai phadana henna akhoi gi makhoi da henna lau du uning ba fauna na ba sarkar gi megi de gi kari kari scheme sing aduga kari kari thabak pakhat bi ge sei through aga sauk si da honorable speaker through da honorable minister ge punung ching jari aduga hariba farmer sing se masak maming matha phajana khangdoga sahi khudingi lau usubada phawasuk tholagadi akoina award asuk pigani haidana adu mai sking lebibra madu lebiragadi hena phagani karigino lau ji uningnaba koina phanoka any aphabu oisuna scientist osuna moina maruma semaga phawdo hawlaga saba yabi shakti leroidabni prakriti ne puthok potnina prakriti ne puthoi poja kone summangalak gi tawi tarabadi koi je mi be jati se koi hingbanga moi de ni maramdi koi hogi le se tampa ka ya ba ura ching di yang kan uningai jaga su le pontre ado uri ba tampak tu uri blau khara se mayam panok chami da khudong chawan ju phangi ni na hariba agriculture gi da lau ubada thawa yauburi ba farmer sing mana masing kano ubada thawa yauburi ba farmer sing sida special package ni khangde moina karima power tiram lau jige kitar ju 70% discount tawni akhoi kano pigani akhoi karhane grant ne pigani 30% puthoroga haiba gumba adu ma mayam thingje sarkar na lebiragadi asigi through aga sauk sir honorable minister nam tang laukthok biridi hena phagani masem dangai laukthong chahaningi aduga ngasi hena hariba kat motion thanga chari jisu ngasagi summa kona koine sapam matamda ayamba low pham phajaba jaga jaga singse sum urakta sahi manga tara sida sum urakta na maram oi haraga se hojiti sui khogi development se sum wang khalam chokhala menam mayum makai phajaba saninga lei adagi low singuba tokthoga magi sagi kari hatarana industry am tokhaninga I aduna asima mayam se maram ga tangai phadabadi khoi total number of population se kayano akhone photoiba phaugi potoksina kayano mapandigi kayam lokhalaga khoi se hingige habase honorable minister gi na yaragadi hawje thambe den phagani madum tang tobiyu aduga asagi khoigi lauba phanghodraba sing asagi irang sina ora traga khoigi natural calamities na phawda mayam ga phajana screening tawbiraga ne madugi beneficiary khanbada niyom chumna filda geotech tawri haraga mafam du da chap chana yes masi jaga si lau su udrana sida $2 chukai khade bida adu iragadi farmer singdugi interest ta asagi kari mane lau je pan bada yadraga su sarkana insurance amni pirakani na khalagadi moi soida tawna kani aduga ngasagi kari hetarna madu matau bidragadi hena phabu irahadani sumna thamjage ai masi haraga ai agriculture gi thabak sida sagi ini fertilizer pibo ju handakti phajana pibi adum phagalai aduga I phagat padu phagale dum haijage aduga tangai phadana hariba degi amana khogi lawbada changada ba khogi phaudi haitarane ngasagi organic farming tawnaru honaba matanda masigi phaudi sina hullagadi har asuk chai de yagani aduga area asuk chai de yagani haibagi hariba kan phaudi singje lawba khudimakta bibi yabra bibi be yaragi kan miskin ka bibi ga de ya jong thambiyu aduga masagi moina lawsi ura kanda hariba farmers notify ma tawiraga mai district agriculture officer haibiraga
हारिबा नंगी लौसे फजन थोबने मथंगदा सिबलक्ति उबा यागिगनी सिना चार्जे अखोगी फौदीसे फजना सुमाने प्रिजर्व तौर थमुको हाइदना मखोइद मदुगी अवेयरनेस तौबीबा खोपीबा लेब्रा लेरगदी मदु तौलगदी हेन अफबो ओइने हाबिदुनि ngasi थमजरिसे सि हारगा इ मसांग सि सुम कनल तौजरगे अदुगा डिमांड नंबर 20 कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट सिगी डिपार्टमेंट जो कोई रूरल एरिया ददी अदुमति कानब सिंगदा करिदा ngasi सिने लंबी थोंजा अदुमति तौबीबनिना ngasi यामना दरकार ले हेदनि पुखजबनी अदो हारिबा सिजु ए साना कसु हाजररोगे हौदिक जे खोगी थबक्ति लोइग्रबा पैसा जे थादोक्तना थंबा स्टेना थादोक्त्रगदी खोगी 10% थादोक्त्रगी पैसा दोन थबक्ति लोरगा पैसा दो पिथोक पैसा दे सेंटर दे लाबा फाइनेंस की डिपार्टमेंट खाद लेरबा अदुगुमसिंग मतम चाना थादोक्त्रगदी ngasi 10% haba thadoktragi masung work program se hapa yaroidabina aduna ngasi hojiti work program se tawno honaba matam dadi ha ne khuna paisa thadokhibedo madu hana contractor sang thaba aro bisung release tawiraga moida payment pithok biraga matungda madugi utilization certificate thara matungda harba program do same aduna otherwise not haidana harpa se koi tare subject to correction adubu karai bak taw hado honorable minister concern chumthok pirakani hariba masigi akhone thengjabada khogi 1 kana crore chama ga humpu ga mari manga haibra finance lai re ye paisa do already tara lai re ye subject to correction adu karigum lai biram orgadi masagi contractor lore ga thabok lograba contractor singdo madu pithok bir matung utilization certificate pirakanda 165 to tawdara gadi mathang redi 300 khogi crore gumba khogi compulsory pirakaduri na state ki matching share khoi 10% ju ini upaya में थीरगा मदु हापीरगा मसी तौबिरगदी कोई हौजिजी लंबी थोंग फत्रबा मैम जे हेन फाहुननबा मजिंग तौबियु हाइदना इ ऑनरेबल स्पीकर की थ्रू द ऑनरेबल लीडर हाउस पुनिंगसु चिंगसनजरी अदुगा अमना एनी प्रोग्राम सेमा कंदा इंजीनियर सिंगना हौजिकी मिनुअल के थबक से लोइन तोसे सिमी बने सिमीबा सही मंगा और तारा तनिपान जाननबना मीटिंग की थबक से masi chathana tawiro kai atai state ta ayamba gawati daina handak ke sam salu bagan do ayamba mechin loin chinge khoi state khata ngare ayamba ji udasi du bu ji handaki program no bu sida di ai khara estimate khara ujare masi singse ngasai gi kari hatare na handak ta gi di kon estimate saba kanda mon manual tawbudo handak te khoi atobuda tawbudi yaraga khoi state ka tawbi tawbi yara dino aduna mechin chingbai thabak se masi mantang पांथोक यागद्रा यारगदी पांथो वाइद्रो ऑनरेबल स्पीकर थ्रू ऑनरेबल मिनिस्टर के पुनिंग सिंगजरी अदुगा प्रोग्राम सेमकपा मतमदा ऑनरेबल एमएल हुंफुजिंजीगा खुशमिनरगा इलेक्टेड मेंबर्स सिंग खुशमिनरगा हारे हारे थारिबा डिवीजन सिंगजिगी डिस्ट्रिक्ट